Juah-juah mo banta Karina. Shalom. Bapak inang sini ke kelengen nami marang idi kepe merbekas. Mersampang deket merlolo ate ngodiri, boydeng kita pejumpa ibas acara pepalum ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang makdeng ku pesakat kami sukuten keluahan en. Mersodip mo kita asadak tong idengan itendi perbadiai kita. Ale bapa nami si permase ate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, iba gesen tendim simbadiaidi, ibas sukuten enda. Amen. Renungan tas sedarien, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, Keleng ate de bata, oda tersibar. Si bagian ido kelapihan simbadia, imosi tersurat ibas Rom bindu 15, ayat 14, soh ayat 20 sada. Janah nat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat pe-15 ken, soh ayat 16 ken si mendok. Tapi lot ngo perlu ku pesenget tabakini, karena nggo iba sabasakan debata bangku ulani. Nggo ipabangkit aku gabina poso Yesus Kristus, mahan pesulakan tabakala siso Yahudi. Aku nggo gabe imam, memahankan sukutan semerandal bai debatanai, asakala siso Yahudi gabe mahan pelen sindorok ijalo debata. Katerape tendi debatamo memain kalai gabe pelen merkedekon bai debata. Sekala guru mengkuso mendahi murid-muridna. Kadengotan dana mula mata nyaring gombincar. Sekala murid mengaloi guruna. Mula kita nggo bisa kibedakan batang neur i batang mangganai. Nina gurunai. Murid si deban mengaloi. Mula kita nggo bisa kibedakan kambing i lembunai. Tong manina gurunai. Janah ki jawab mendahi murid-muridna. Tanda mata nyari nggo bincar. Imo mula kene nggo bisa menandai abe dengan sebeltek D. Kuria Kristen arnia gati kalon merubat mengenai masalah keleng ate kenah ngoi bereken mendahi kalak bangsa Yahudi sambing atau siso bangsa Yahudi. Kita pe gati mango memikiri pemahan keliru si bagidi. Kita batasin keleng ate de bata kenah pelin mendahi kita sambing. Dos bagi anak manja si mendokkan, kenah karina hadiah bai bapa dekat inang nanai, diberikan pelin bana sambing, oda mahan bagi-baginkan mendahi dengan sebeltek nasi deban. Kita lupa, Tuhan imo debatasi perkeleng ate. Keleng ate na, oda pernah ICP boi kibatasi. Kenah isuru ngokala si deban, lako kipaulakan. Bersodip mo kita. Lihat sate mo Tuhan, sianggo mereka tamu simbadia taba kami. Pergegoi mo kami Tuhan, mengulakan katamu idi. Iwagasan gerar ni Tuhan Yesus, mersodip kami Pakko. Amen. Bagi mo renungan tasi darien, ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkiteken kita nggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus permendebasai mo si masuk-masuk kita karirana. Juah-juah mo banta. Shalom. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.